Sarani Paróquia Viquequi apresenta cultura Lian Dadoling, molo carro missa agradecimento ba falecimento amo Domingos Soares Malberenian. Sarani Paróquia Viquequi nebe composto hosi posto Viquequi, la cluta watu lari watu karabau no osu, halau despedida li hosi missa ikus niang, ba maktobang amo Mobere nebe hakotu ona ninia jornada Moris Iamundo. Domingo kalang aloron sanulo racing walu fulang maio tinangne e a igreja becora dele. Padre celebrante Abel Soares Alves e a Neomília Hateteng, Mactobang amo Mobere hanesang mestre ida, nebe hanorin Cristo ne mate no Morisias, li husi fiar nebe kuda basarani tomak e a Viquequi. Nunia considera amo Mobere nudar bibiatan diak, nebela senti koleng no hamlaha, hanesang evangelho haktuir, hau hakarak lialos, no Moris niang nebe Moris buras, no habelar basarani Viquequi simo, husi amo Mobere. Por atene Cristo, ame maksud, merawat ane aman, kita bawa menurut helmai am, kuda helmai am, nebe evangelho, resposta justiça também. Dalam dialog Morisnya, dialog Morisnya tidak dulu, Moris buras novela pendapat, imedi pendapat, ia serang sir, jika dia satu pot seluruh, bikin ini yang kuat, ini yang lain, lainnya Pasamia Musimuni, Ami Salam Bekor, Maibe Eukaristia, Nebe Tabor Melori, Tabor Baruga, Athal, Ami Continua, Ami Tabor, Nebe Warasai Haram Terrei, Atulu Nafati, nula bibiatan dia, udah beti lapati, lihat kami Moris. Bibiatan dia, nasib boleh, nasib hantar, nasib handok, nasib malin, nasib normanas. Lahir nasib tahu yang lebih kita buat maturu buat Yesus Tuhan ane sisi tahu wasdihan tambah Kristus mati Mesias hal bulat pemeraman los bulat pemilu Indonesia pada Domingos amru. Nunee sarani sira husi município Viquequi, composto husi posto watulari watu karabau osu la cluta no Viquequi vila, hamutu kofuang ida, asai oração li husi missa Eucaristia Santa, no cultura Viquequi niang, e igreja paróquia Sacrozes Becora, no dar sinal domin ba Mactobang amo Mobere. Mactobang amo Domingos Mobere, sai amo parroco ia osu, nebe cobre ia município Viquequi tomak, durante tempo difícil, ni halau misaung holau aindet, tambah sai uma sarani sira niang, hodi haklakeng novidade diak ba sarani sira. Amo Mobere mos forma grupo oin, hanesang grupo cruzado, adolescente, jovem, catuas ferik, grupo vocacional, hari escola, hari capela no selutang. Laos nedet, amo Mobere mos hola parte ia luta ba ukung ang, envolve ang ia resistência, halo konexang ho sira ia ailarang, red valentil ia osu, halo kontakto hodi halibur no kuliah espiritu combatentes niang basira.
No Red Força Defesa Indonesia, isola tia amo mobere. Hafoine, Bispo Don Carlos bahasai amo mobere, husi osu. No ikus Bapa Sira hanarang nia amo mobere, ga pastor gerakan penggacau keamanan. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto. Atau tem informação atual dia Clio, kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo komentário no Fahia Tutang ba media sosial hotu.